ngakthoknabagidamok Manipurda mito upsanglaba thingpa Manipur Bhavan suda ILP pass pibgi thabak matam khadagi lepnagani haina se Minister Birena phogdokre. Novel coronavirus na maramaraga India tan halakpa Manipur ki mahiroi sing Malaysia di ki leibak as sanglakpa yadna leire lengang atuk tami yang sangina bapil tarokle. Maharashtra the COVID-19 positive boy bitik lai indra lai bami oyama lai kita bakal na India the virus asna lai kita bami gi masing of sukre hauzik nadra lai bami gi masing na sama kuntra tare diawri. COVID-19 dagi ngakthok na vaccine gi mioi bada chathaba ahan trial US ki sital da haukre han US health officials in Hong Kong rai. Sasata Tokyo Kodok at Maramaraga Pur Masel Marka Makata again, Kinabagi from the Lakana for the Ministry and Uncle Naga long in my getting it up. Amasung art and culture Gilam the Langang, Himami, Amatu, but the Sangitravati Mamanga, of a Sangsin Kid, the Kongsang, and the Sangsilan Hina Theatre activists, Nabawaripan allowed for me. Mayam Krumzeri don't be able to impact news ni Jose Punsa Pumaro pausing me am the Pizzeria. COVID-19 taking Agas and local perception Thorak Manusana Manipur, Mapalam, the Mitop Sanglapa, Ting about Nasitaki Manipur, Mapal, the Labor, ILP ki pass P in a Hanglamba counter saying Matam Kariko in a level and Hana Sibistra and Birena Fondokre, Wafamasi, quitting it level all year Phil House or if you sing Yanks in Balak with High Kibani, Simister and Birena, Makatan High Kibada. Housing Malam you in a COVID-19 gi akiba si mipung kuding magna khangnare status da housing pop gi laina sin naba mioi ama phaw leitrabasu laina si matam hekta narak pa yabi oi top leben Manipur ma palang mioi sing sang bathing ne bat wari basi lorakpani lenga ki firebasi manung sana Manipur mapan da laiba bawan sing da hanglamba counter sing asidik lemna bakhangan kre loina miyam na sumatam puna makta laina asidik se lokat pitna baram sa da mi pun ki thabka si thobi hanu madagi mahut akhang ahi singna laina asina narak tanaba pirak papok tak sing adu thabakta mapung phan pangthok piu haiki. Seeing the prevailing situation of coronavirus, the state government will issue today cancelling the ILP's issuing of ILP pass from today onward from the outside Manipur Bhabans, Guwahatis, Delhi, wherever we are going to prohibit it. Nakal Maramdang Siki Concert to Kamari as a minister of Makatana Pondokipeta, Hangang Assembly constituency as Manipur among the army and the paramilitary forcing the Lam Kwadi people constituency, Moedibani, Adubu Quedingi, Ariba Airfield, the House Army, Camps in a city, Atuamatam the Hongdok, Hanaba, Langas in a tabak locale, Masikidamak, Matok Tabase, Sangsang India, Langak Tatari, Tangai Fadravati, Langan Atobo from Saba Madal Lampiton Army Singasi, Hongdok Handuna. Lamda Masi history Yam Mari Lanari from Masi at Matam the state government and Laos Lagan Hina Fondoki. Gasiki Ministry Concert to the Contosan constituency, MLA Dr. S. Ranjan, Kora Assembly constituency, MLA El Sosindro, Yaskul constituency, MLA D. Seta Bratasusar Yaki. This area can be vacated for the purpose of the public. As per the norms also, it was given for a particular purpose. They are not using it. So I am requested already to the Honorable Union Defence Minister. He is kind enough. He has ordered to have meeting with the state officials and they have met 2-3 times. And today's visit is I want to see the exact situation condition of the area personally. So I have seen and I will convey to the Honorable Union Defence Minister so that within the habitat area that army construction is not suitable. So if required, government is ready to give somewhere. Malam sin mathuna hojek epidemic oiriba novel coronavirus laina na maramorga India tamna halakpa Manipur ki mahiroi Malaysia ti leba asida halakpa yadna leiri hairi Philippines ki Las Pinas city dalaiba University of Perpetual Health System Delta da mahi tamni pathonawsum Kelvin ko mahiroi amaga ate mahiroi kharaga mafam aduda pandana leibani hairi coronavirus na maramorga Philippines ki government apung khumbadra ni thogi pawbi manungda laibak adu thadona ba khangalak padagi
Kuala की इंडिया तमना हलकपदा इंडिया द संगबदा अथिंग बलैरंबदु खंगलखिबनि हाइरि महिरोसिंग असि हौजिक मलेशियादा यौरकलबा मतुंगदा अथिंग बलैबना तौफम खंगदना लैरे हिरम असिदा लैंगाकी माइखैदिगा थुबदा मतमदा मियेंग संगबिनबा अपील तौरकली Maharashtra COVID-19 positive oibidi layengdro laiba miyoy ama laikhidaba loina India da virus asina hatkiba migi masing ahum sukre laiba asida COVID-19 na sohalaba migi masing sama kuntra tare yore miyoy tara laina asidagi phabangam kre Maharashtra da miyoy kuntra mapan virus ase positive oibidi loina laiba asida virus asina mi khwaitigi yamna sohalaba state oire hauzik phawbada virus asina malengi laibak sama kuntare henbada sandoktra miyoy lak amaga lising marfuni pani mathakta sohan bakal loina miyoy lising tare ka samni marputra mapan longi punsi mahan kre malengi oina virus asina China da miyoy lising ahunga sani kuntaro Italy da lising aniga sama yankanipan Iran da samapan marfunipan hatkibaga loina malengi oina mi khwaitigi sibalibak sing oire COVID-19 na nahalaba miyoy lak amaga lising marfunipan henbi manungda miyoy lising marfu khara hena layengmadi phabangam khre hairi COVID-19 dagi ngaktono basin gi miyoy bida sathaba ahan trial USA da hokre trial se sital da sathaba hobani haina US health officials sing phongdorokli US National Institutes of Health NIH na phongdorokli matungina open level trial sida miyoy nifu manga da sathakani miyoy sing asi masama phaba masage sai tarani pandi yang manga phawbi manung daliba sing oigini hairi sathakadaba trial asigi matamna sayol taruk sumna sathakadabani panbe yaba mana ahan trial oina ngarang dagi investigation basin thaba hokrabani Impal West District BJP Manipur Pradesh na sindana corona virus COVID-19 ni matangda awareness program ang si pangthokre COVID-19 ni matangda lamay maripan ba awareness pamphlet hamasu phongkre Impal West District BJP Manipur Pradesh na sindana lampel da laiba MLA Dr. Sapam Ranjani quarter da COVID-19 ga mari laina na Impal West District ki oiba awareness program da Nauria Pakana pa kendri MLA Soibam Subhas Chandra BJP Manipur Pradesh ki Vice President Moirangthem Asni Kumar Impal West District BJP Manipur Pradesh ki President PS Phoni Lamsang Sengmai Wangoi Nauria Pakalapa Mani Kontoksam BJP Mandal ki President Yauna Party aski member kaya na Saruyaki Taramati ko mari laina na MLA Soibam Subhas Chandra na COVID-19 ki layong kanaguma na tingna ba tarabdi lochinur thambi bhuta tholak piduna doctor sing advice lopiyo haina loina na atu bada darkar leba test toktokna laying view laina asi matam sana khangdoktuna laying hoba tarabdi kadisu kiningai oite mahang masasu singnaba lebada ki test toktokle negative oire haiki M Asni Kumar haiki bada BJP National Office taki ekan instruction of ki makada COVID-19 ki matangda mass awareness asi pangthokpani Impal West ki oina COVID-19 ki matangda miyamda khanganaba ahan phase ki oina pamphlet listing yang kai namle loina pamphlet sing asi district mandal president ki khutangda miyamda yahonna ba hona kani haina vice president asina phongdoki COVID-19 novel coronavirus taking October local section Thorang when a Kangla Manung the Sang with the Mars Contramata Power thing with Tamlihana. Kangla board the Tadro Pasero Lamana the Kangalaki. Amarum the Mars Kuntretiki Kunipan Power and Minisum Pafal, the Fraternity Union of Art, Patient, Music, Pangtokani Tarambado, House left and Sandro COVID-19 taking October, second Thorang Lokot Poina Matam Kakani Tolehana Zero Lamada Kangalaki. Primary Health Center Morina Kono from Sindak Paktan and COVID-19 coronavirus ki matanda awareness program pangthokre Myanmar ga taina bangam khai saruk ta leiba kultarani panda virus asi matanda awareness program pangthokna pi pandam thambada housing phabi ko ina kulma panda awareness program pangthokre hayeng new Laikot village amasung good day Vang More 1 number 1 More 1 number 4 Prem Nagar Laikai the awareness program pangthokani hairi Kamsongi sasata toki balai bakti ba thodok aduna maram marga naga amadi ko ki fur masali marakta makata na yengtina bagi fibam da laktana bhona meni se haina tangkol naga long TNL gi mai khedi thamla ki thodok adu NSNIM na lamjing dun satha ki bini haina social media ki khutang da mioi khara na phongdorok balai bakti bani yefam yaw da ba sasina ba wahe singna miya mulana wanna bhona gumsi haina TNL gi president Hoppingson S Simrai na phongdorok le ukrul town da laiba TNL gi loisang da pangthopa ba mising onab da Hoppingson na Kuki from the Kundari Masasat Amadi Kul Asiga Tangana, Ladybug Tankul Yapik Kul Sampui Marakta, Matam Kaya Mamani Lamgi Say and Tokton Laki, Tasik Taratrukta, Toki Basasat Kito, Adugi, Nomo Walling, Dang Taramangada, Sakang the Mukarana Sasat Kunzasingi, Poway May Tarami Habi Wahoda, Irang Hoki, Namida Sasat Kunzasina, Sampui Kulgi Zangsan, the Sadana Leba, Petrol Pump, Prayer Hole Amadi Saktiman Gari, among Ata Togal Matanatana, Pamadu the Taba, Tabak Suba Mio Tararom Puramki,
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯥꯁꯥꯠ ꯈꯨꯜ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯇꯝꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯈꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯆꯪꯂꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯄꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯜ ꯈꯨꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕꯁꯤꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯅꯕ TNLꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ pocket tangkul gi villages kyam lei kuki gi kyam lei asida kuki na yame hana tangkul khunja singbu amuga reaction ne retaliation ne hana tawraga kurungba incident thawkudra habi apprehension ji asilebni adu tangkul singna su ekhodi loina faunare sectional lehu hoji kari thawkudra habi khangde aduna yaring khaidi ekoi peace and harmony committee tawsi kari kumba ekhoina mang tharaga sumaina kuki kunna ida lan thok pa tawba du tawbi yaro ko haibsidi akoi dum phap tana bi madu message tim yam bu di pigre peace and harmony haisi yam lu na khanjaba podamani social media kyamukta moina incident asida NSNIM na lead tawraga tawkiba thodokni aina haibse yamna aranba malain tawnaba kana kumba organization adubo malain tawnabagi keno tawni Masikumsi tawdabdi phagni All Manipur United Clubs Organization amuk hoge General Secretary na lusing batim amna sampuyim ni sasat kulda sangri yang silore awa bataraba mi singda lengak na thuba da kunda laita na ba mating pangbiu lamge sei na ba sei lengak na thuba da waro sin purang na bhona biu haina amuk hoge ma khe diga pil tarukli ngasi kwa kai tela leba amuk hoge office da pawmi sing ona ba mada organization as ki General Secretary oina thau puri ba laisram thoi na hai sampuyim ni sasat kulda laibak thi thodok ama thokra ba tungda maha na lusing duna organization as ki Vice President Sarad Kolmai Organization as advisor Yang Sonang Koiring amadi hanagi member oiramba Bisu Sarma yauna tim amana ngarang thodok thokpam mafam da sangsinna awaba mayok nariba miyang uneki laibak thiba thodok aduna maram maraga yum sani henba mai tumna sakre loine nagari amadi lanthum kaya masamanga ta thogan kre amukogi maikai dik sa awaba tarba miyo singa sida pang pa aba pating pang na bhona sake amukogi hona zagadori basida laibak miyam na somating pang piyo haina General Secretary asina apil torkli Lairiba 42 Assam Rifle ki boising ki maikai degi hariba madubu section thorang lokhatpa aduga problem sing ado solve tongna bagi honabagi mahuta mohoi kana su tholakide mai sakpata su ising kan matamda ising haidana mai kanana bagi honaba matamda su kana gum matang ki hariba boising ki maikai degi tholaktana mai sakba mahilang ko thoi basida kan magi wafam ta leite police ki strength solaga su pau piba yai madu su pau pibi dabagi ahoba masu lai lairiba khuding maksida ngasagi nakal animaki oina lokhatpam thokpa mohoi ki thodang amata lokite aduna maram oidana yamna henna pak sauna asigumba tamthiba yum kai chaki bagi thodo si thoki bane nai chachat amasung sampui ani khulani ki marta leiba land dispute ki wafam ase government na athuba matamda masima athuba matamda lotion bigada bani Kamjong district ngarang yum sa ma yankai hena mai thadok ki thodok adu ngathau karam na thoki bana habi mata na marik su bwa fam Manipur Human Rights Commission na tidok piu amadi thodok adu da awa bad nanglaba imung manung da read material haibdi sana thana ba medicine amadi phirol no singba pangba ya ba mating athuba matam na pangbiu haina Youth Forum for Protection of Human Rights YFPSR na thadok pasero lamada Manipur lenga ke puning singsilakli amarom da sasat kuki khulgi awa ba taraba imung singda Indian Red Cross Society Manipur State France na sakum gi polam sing yaw na imung amagi sang draba yadra polam sing mating pangkre haina zero lamada khanglakri mioita na saba IRCS MSB gi chairman Dr. Y Mohena Lusing batim madana awa ba taraba phumasida sangsinba ahan makrup ni hairi Kamjong district ki manung sanalaiba sasat village dangarang thokiba khulani ki khana sainabi thodogadu kanagum amatara kanglo ki issue oina sadhannaba hona bigano haina kokomi gi maikai di state ki miyam da apil torkli kokomi na sintana ngasi Manipur Press ka tapang thoki pau mi pham da kokomi gi coordinator Sunil Karam hai thokri thodogadu yam nalaibak thibini matung da amung hana thok tarab hona minase thokri thodogadu na awaba takraba khulani ki khunja sing awaba da sabkiyari Manipur asi kanglo puruk kya na pullaga semani Maramasina sasat village the Toki Kulani kana sainabe thodok aduga mari lenena kangluki obe irang sagat piganu thodogodi matanda lainga na sapsaba mieng sangduna matam supgi oiba waro sinama pinana ba hona biu loinena kulani sigi marakta nungsi sara na tangdu naitara laina hona biu haike
तोंगानबा खुल अनिगी वाहौसिदा थोखिबदुगी अचुम चुमददुदी लेंगाकनासु इंक्वायरी कमिटी अमा सेमबनिना मदुगिदि अचुम चुमदगी लेजरगनी थोइबा थादोक्सिदा मियाम पुनमंगना अपुनबा मणिपुर अमगी वाखलोल अमदा येंमिनरकाना खुल अमना नत्रगा कम्युनिटी अमना नुंगाइतबा नत्रगा अवाबदा अइकोइ मतेंग पांगमिनद्रगदी तुंगी फ्यूचर लेरोय हाइबसे कोकोमीगी माइकैदगी लुमना लौजबना मरम अरकांदा खुंजासिंगना अनिसिदा पामदबा थौदोक थोइसिंगसे मखाताना थोक्तनबो होनबदा खुंजा अनिसिंगनासु वाखल अमसुंग मियेंग तारगना खनबिरकांदा अइकोइ लमदमसिदा लेमिनरिबा कोकोमीगी माइकैदगी मणिपुर लेंगांगनासु अइकोइ पुन्ना नुंसी चानबा मरीमा पोरकमिनसि कोकोमीगी ऑफिशियल टीम अमखक अथुबतम चलगा हुजी खुदोंथिबा नंगाबा अवाबसिंदा तेंबांबगी थबकसु अखोइ लखोननबा अखोइ कन होनजरी युम मई चाक्तना अवाबा नंगाबा खुंजासिंदो मदुदा गवर्नमेंटनसु मियेंग चंगबिरगा हुजी हुजी अवाबा तारबसिंदुगी तेंबांग बिबिनबा अमदी हाना महौसागी लेजरब तंगदुगा याबा पुंसिदो हंजिलनबा होनबिबिगी अदुगी मियेंगदु चंगजानिगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के ससात खुलदा गनांग थोके थोदोक अदुबु लो न थिंग्रब लालहलो मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट MNPM ना अकन ममोंग दे यारिंग फोंदोर पकलोइनेना थोदोक अदुदा सोपन नंग किबा मियाम अमसुंग मई साख्रब युम सिंगी मुंग मनुंग अवाबदा सुसरु याजरी हायरकली लालहलो बसिना थादोरप सेरोल अमदा निंगसिंगबा ngamdraba matamdagi khunda minarkliba kaglop sa singna haukiba matamda aikhoi maseli marakta sokna kiba madi asoiran yauna kiba kaya laikrabasu amana amabu ngangna duna sakhot lambida kumang sang yangsin hingmina si harakli lamdam masigi मांगथरगलिबा आर्ट कल्चर बु कन्नब लम मसिदा थबक तरिबसिंगा मणिपुरदा ममांगदा अमुक फाव थोकिदेबा नब खोंसग मसंगसिलगनि हाइना थिएटर मिरर मणिपुर की प्रेसिडेंट पद्मश्री अवार्डी नब वारिपना लाउथरकली अहमसी पैलेस कंपाउंड रे वेम सोमालिला संगलेदा मणिपुर सेट सोमालिला काउंसिल अमदी थिएटर सेंटर मणिपुर अनि नसिंदना ngasi मणिपुरी कल्चर की लम थबक तरिब लुपसिंगी ओइबा खनबा अपन मफम मगा मरी लेना फोंदरखिबनी नब वारिपना मखा ताना फोंदरखिबदा BJP na lusing walay nga kasi na sahi ohung parak pagamari lain na si minister ki artist ng itingbang CMAT kauba no scheme mahudrok pa si budi lamda masik art culture ki lamda thabak tori basing na thagat pagam de debu scheme masi lai de har ka so art culture ki lamda hujik le hori ba awada pa kaya si di men kana bahona bada awaba kaya de mayong nari maramasina hujik pale walay nga kasi na art culture ki lamda ihan maming ama thuba matam na sangbi da batarak di mamang da mukpau pasangsin kiti ba khongsang ama sangsin na sem sare haki अमरोम दंगसी फंकी बमिफमदुना मणिपुर लैंगांगना कोविड-19 दगी लौकट सेकंड थोरांग अदु सगत पोइना थासी कुंथा माथै फावबा मणिपुरदा सोमाली ला उत्पा लेप नबवारि बमस लौरे हाइना महाना मखातान हाइके हौजिक लैरिबा आर्ट कल्चर की फिबम सिदी इंटेंसिव केयर यूनिट लैरिबा सिगा पंखक ओइबा अखोई असे मंगम सांद्रबा याम फक तादुन लेरबा अनाबा मग चप मानन लौरबा अदुगुम्बा आर्ट कल्चर की फिबम द लैरी लेंगाक लोगी थौदांग लौबिरिबना अमदि कल्चर की विभाग पुबिरिबा सिंगसिना असोम दे मियंग संगसिन बिददना कल्चर दे येंबिरिबा मियंग असिमुक्ति ओंथोंना थमोय सोकनिंगाइनी खुनाय असिबु कन्ननबगी वाखललोंदा अखोइना असिगुम्बा ऐतिहासिक ओइबा खोंजंग असे संगसिन जबनी मणिपुरी कल्चर कनसे अखोई की ट्रेडिशन मांगरबदा मणिपुरी खुनाय मांगरगनी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी इम्फाल की डायरेक्टर ओरम उपेंद्र शर्मा रेटर तौखिबदगी अकादमी की प्रोडक्शन यूनिट के आर्टिस्ट ओइना लेरंबा पुक्रम बिलास सिंह अकादमी की डायरेक्टर इंचार्ज ओइना थौ पुखरे मणिपुर की पोवारी आर्टिस्ट अमना जैन डांस अकादमी की डायरेक्टर इंचार्ज ओइना हापलकपा महान अहानबनी अकादमी की डायरेक्टर इंचार्ज ओइना लेंगांगना हापलकपदा सखंग माइखंगना बोइना ngasi nungthil paumi singa unabda pukram bilas na pongdorpugi matungina matam amada zen dance academy da mahiroi admission tobi masing sang yamna wanglami adu hojiti mahiroi masing yamna sathina handare maramadana mahiroi masing hen lakpa ngamnaba honabada mahaki ahanam pandam thamni haina phongdoroki masaga sai kunthra mapan ngai riba pukram bilas a great artist am oibta natana income dalasini tara mathoida manipur state kala academy award fangkre income dalasini tara manga dana sanginata academy new delhi na piba ustad bismillah khan yuba puruskar award fangkre mak sanginata academy ki deputy secretary administration athok kiba order amagi matungina academy asigi director in charge oina ganana ki thaupu ba hokibani ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯄꯔꯝꯄꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1980ꯒ 9ꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ 1991ꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ आर्टिस्ट ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯖꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 12 ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ 150 130 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯤꯔꯤ ꯏꯅꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ 3 ꯃꯤ 4
सुमाय लेरे अदुना आइसु जिक लेरिबा गवर्नमेंट जिक अखोइना मणिपुर स्टेट तगी जो अखोइ लौजबम मतेंग निजरगा अखोइगी मपानदगी लाखपसिंग माही मसिंग अखोइगी सिदा हॉस्टेल दा थमगा अखोइगी अगरतला दगी बांग्लादेश दगी मपानदगी लाखपसिंग जी फैसिलिटीज आई पिंग हमना मकन होनजगे मयामनसु मतेंग पांगबिउ मथांग साइज ब्रेक अमा लौसगे ब्रेक मतुंगदा महाराष्ट्र कोविड-19 पॉजिटिव होइबदगी लायेंगदुना लेबा मियोय अमा लैखिदबगा लोइनना इंडिया दा भाइरस असना हातखिबा मिगी मसिंग अहुम सुखिबगी पाव मनि मणिपुर समालेंगे तोंगान तोंगान बा ई पावसिंग पुदुना लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज बमी तादुना लेबियो मयाम अमुकन तराम नोक सरिबलेतना सी मखादा पाव मयाम द पिजरे ब्लड कैंसर नाबदगी जेनिम्स हॉस्पिटल लायेंगदुना कुमजाले सिनी तराम मापनगी कोसेम नलौबा क्लास 12 एग्जामिनेशन की कमर्स स्ट्रीम दा मणिपुर पुंबगी मकोक ओइखिबा महिरोई गुरुमयम रोबर्टो की लायेंगबदा मियाम नमतिंग पांगबियो हाइना महिरोई असि अपोपन मियांगे पुनिंग सिंगसिलकली कोंबा खेत्री लेकाइदगी संगाई हायर सेकेंडरी स्कूल दा तमदरा मणिपुर पुंबगी कमर्स स्ट्रीम दा मकोक ओइखिबा रोबर्टो हौजे हौजे गुवाहाटी की कमर्स कॉलेज दा तमलिबनी मा कॉलेज की अहान सेमेस्टर की एग्जाम पिरिंगैदा मसांगम लक्ति हाइदना मयमदा थोरपदगी हॉस्पिटल पुकतना टेस्ट तौरबदा ब्लड कैंसर की फास्ट से ओइरमदगी जेनिम्स की डॉक्टर आई अनिलना केमोथेरापी सतदुना लायेंग लिबनी अदुगा अखोइसि मीना चाक थोंगमनि लागा हेक चलगा पैसा फंगागा अदुना अखोइसि फैमिली माइना पुरगा लैजब मिसक नातने अखोइसि म्यामना पांगबिबा अदुगी मतुंगिना अखोइ टाटा हॉस्पिटल चप यौ ngамजबने मियोइबसि हिंगबदा सेल हाइबा मसंगबनिना सेनदुगी मतेंग खरदि अखोइदि अवाबदा अवाबा हात ओइबा हाइतारे हंतकी मागे टॉपर ओइबदा मयामना मतेंग खरा तौबिरकपदो मागी दमक लाइक तमनबगी दमक आइना तोंगाना खरा मागी अकाउंट हाबगा थमजबा सिगी थमजबजे मागी थागी खरा थाबा सी थाबजे आइना अदुदि लोइ लौथोगा मागी लायेंबदा चंगरे मणिपुर की निंगथौ लैसेम सना जावबना इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से यावना बलौरक लेबा खोंगथांग असि हंदोकपिनबा मिटै इरोल इएक लोइना सिलाल अपन बलोब मिलाल की माहिती की अपील तरकली बेटी रोत लेबा मिलाल की मयाइ लोइसंग की ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबदा लोबस की जनरल सेक्रेटरी हुइरोम लोइखोमना फोंदोरकपदा निंगथौना राज्यसभा की मिखल थेंगना बसंगसिलक खोंगथांग असि मर्जर एग्रीमेंट मरम ओइरगा लमदम असि लोइलम लैंगाक पुल लम्फु सापुदा इंडिया ना लौसिन खिबगुम अनि सुबा मर्जर एग्रीमेंट अमा लांगनबगी खोंगथांगनी हाइना मियामना हाइनरी मरमदना मियामना ngangnaribasi थोक्तनबा निंगथौना लौरलेबा खोंगथांग असि अमुक्तंगा मुन्ना खंथबिनबा मिलालगी माइखैदिगी थमलकली इनिंग थौसी लेबाकी यामना चावरबा लेबाकना यामना नुक्सिजना थम्मिबा अमसुंग योखतुना थम्मिबा अखोइ इनातकी ओइबा पोसा काइबा याद्रबा पोट अमनी अमसुंग अखोइगी लुचिंग पुरेल ओजा अकाबा लायुखरबा ओजा अकाबागा अमसुंग इनिंग थौगा होनबिरमदुना नसी अखोइगी इरोल येग असि क्लास 1 दगी तमपदगी एमए की थाक फावा तमगदौरे इनिंग थौना सिदा सौगतपिदुना लेबाकी दमकता खनबिदुना अमसुंग अखोइगी मिलालगी थौमीना हंदकसु इनिंग थौगी मफमदा पुन्ना थौमी नौना पाइगदबा वासकपा लौगिबा इनिंग थौगी मफमदा वासखिबदो थौमी सिंगसिसु नुनांगबा फावरे अमनु इनिंग थौना सिगी मतंगदा मुन्ना खंथबिरगा इनिंग थौना थांगेबा खोंथांग अदु हंदोकपिनबा मिलालगी माइकैदिगी हाइजरी माइडिंग ओलेसे मसना जावना राज्यसभा मिखलदा बीजेपी की टिकेट मिरेब ओइगदोरिबासी ऑल कांगलेपा स्टूडेंट्स यूनियन अक्सुमदी ऑल मणिपुर इथनिकल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अमेस्को न थदरपा तोंगान मसेरोल सिंग यारिंग देबा फोंदोरकी नाकल मरमदा माइडिंग ओलेसे मसना जावबु बीजेपी टिकेट राज्यसभा सीट की दबंग मिरेब ओइना खलकपदा खोरेंता खुमन विलेज अथॉरिटी न तरामना ओपगलोना माइ पानब पाउजिल पिरकली लोनेना माइडिंग ओलेसे मसना जावबु मेखला सिगी दमा खलकपदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यमदि चीफ मिनिस्टर नोंथोना बिरेन बसु सेरोल सिन थाकतपा फोंदोरकली मणिपुर डिलिमिटेशन तौगदरीबसिदा जरीबांगी ओइना मफमदुदा कुंदारिबा बेंगोली मुस्लिम बेंगोली हिंदू सिंग रिजर्वेशन थम्बियो हाइना ऑल जरीबा मुस्लिम सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना मणिपुर लेंगाता अपील तोरकली जरीबांग सोनापुर लेबा अल आमीन स्कूल दा पांगथोखिबा पाउगी मिफमदा ऑर्गेनाइजेशन असगी एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी ओइरिबा एमडी अब्दुल रौफ लास्कर ना कांगलुप अमा चौखत पाइबसी पॉलिटिकल की पांगल याना सावी डिलिमिटेशन तौगदरीबसदा नियम सुना थौबियो हारकली माइनॉरिटी बेंगोली मुस्लिम अमसुंग बेंगोली हिंदू सिंग एजुकेशनली अमसुंग फाइनेंशियली यामना सोथना लैरिबा असिबु कोखन्नबा पंबाइदी पॉलिटिकल शक्तिना कोखनबा नमगनी हाइना थाजै जिरिदा लैरिबा माइनॉरिटी सिंगी खनबिदुना नियम चुमना तौबिनबा रिजर्वेशन थंबिनबा हौजिक पालिबा सरकार गवर्नर अमसुंग डिलिमिटेशन कमीशन दा अपील तौजरी
Impal District ki lamlai police station gi manung sana leiba nongada awang leikai mapada Impal ukrul lambi tangkai sabal khazin na thamkre ngasi umhamada class 11 exam thaga da mahiro em accident tok na hospital like nakhi bedegi leikai mihana umhamada da gari amata satna ba sabal khazin na thamkibini hairi leikai mihana mari leinaba singi maikai dige thuba matam ni yangsin mi haikli Wangkai kendri manung sana wangkai asangwam leirak amadi ningthem pokri mapal devi pakha leirakki matam kaya mai namduna leirak laba lambi sing Arun Enterprises ke proprietor thangjam Arun Kumari mi makhada mai ngahan kre wangkai asangwam leirak amadi ningthem pokri mapal devi pakha leirakki lambi sing ngasi pangtokhiba samatharam amada thangjam Arun Kumar masana mai than bahudokhe maikai domda leiba naha sing mi makhada lambi mai than mi thabak asida thangjam Arun Kumar na bulb amadi darkar leiba wire sing sponsor torkhibani Maruti Suzuki company ki petrol na thoba Vitara Brezza car ngasi hanboy na launch tawkre launch tawbi tharmado singmenong dalaiba Stearns Motors ki Maruti Suzuki Arena da pangthoki bani launch tawbi tharmado ko mari leina Maruti Suzuki Arena ki manager KSS Besor sin hai gari asi ngasi launch tawba ko na Maruti Suzuki Arena da ngasi maktaki gari asi ki booking tawbi kudong sab su leiragani booking facility asi Maruti Suzuki Arena ki outlet manga Sinapati Kaksing Thawbal Bisnupur amasung Susanpur su piba haure gari si lainaba kitabang sel sungpu putoktana loan pibi ki kudong sab su leiri punamag asi kitabang Maruti Suzuki Arena da laktana inquiry dumak tawraba yarakani gari si ki mamala si lupa laktarit kalising kontra humdoi degi laktana matui phawbani haiki Yam kuina ngairakpa khogi Brezza petrol ngasi launch tawre masi K15 petrol engine ni mileage manual da 17.03 km per liter pi aduga 18.76 aduna automatic ta su phangani sigi Brezza kano se petrol se aduga masi da natana amanba gari dagi ahan basigi se adum powerful gari Brezza all new petrol Brezza se si exchange tawbagi facility chu pijari aduga ain hajabadi test drive tawbagi da makta अखोगी ईस्टर्न मोटो एरेना चिंगमैरोंगदा अमुक्तंग मयाम लाकपिदुना टेस्ट ड्राइव तौबिरगा मसिगी पावरफुल ओइबा गाड़ी से अमतंग येंगबिनबा आइना मयामदा हाइजरी Kumjale sini kumatho ke census ta Thawbalam sung Kaksing district ta mathau tawgataba field trainer sing in minmanga ni subna sataka training program ngasitegi hokre training program adu directorate of census operation of the district administration Thawbal sin DC complex Thawbal ge election counting hall da hodoki bani training asida Thawbalam sung Kaksing ipuna field trainer kolum doina saruyari Hausi sanam ki pauda Marisuba PDCC state level 7 assigned men's open football tournament ki quarter final match ng sana na basem sabaloy kre Passoy Tuliyay ma Century Club Passoy Part 3 na sinuna club asgi sana bungda kasinong til sana kiba football tournament asgi kontra Super League match da OFA pungdo mom na sana Rohit na match ki taran thoy suba minute panjala ma san khraba matong Bolero FC baboneka ki sana Zenis na sumasa matantana match ki kutere suba minute panjala ma gasan badaki Match asi OFA pungdo bom na Bolero FC Bamonekai panjalani yamada maiti wafiki Match asi da maiti horba Bolero FC Bamonekai yamata ngaira panjalani na match ki kontrato suba minata angau sana na sanke sathare football tournament asi ngasi thil sana kiba kontra mathoi suba liktana panthobi FC Passoy na FC Salo Scotland bu panjal mari ani da maiti wafi bangam Match asi da mai pakraba panthobi FC Passoy ki sanroi Sudhir Gauro Asmiram sung tela ibana match asi mapan taramatoi taratorok amadi kontra mapan suba minasuna panjala mamam aduga match asi da maiti orba FC Salo Scotland ki panjalani aduna match ki nipum athoyam ni nipun doi suba minasung da mainland amsung Zenpu ani na sanke team taranipa na kanglo mani thona khaidok thona sathari football tournament asi ga han mari ani su quarter final match sing tha asi taramapan da sanaragani Mangasuba MNCA plate tournament hain ki pangthok bahorgani hairi Manipur Cricket Association gi mi makhada pangthok kadra plate tournament asda Manipur ki tonga tonga form sing lakpa cricket team kunmari na group mari thona khaidok thona league match sing da lamba tawna gani tournament asi luang samand laiba luang phopa cricket stadium Thawbal laiba boys cricket ground Langthawal laiba YWC cricket ground amadi model higher secondary school amasung Oriental College ke cricket ground sing da sanaragani Din kunmari sitigi team tarani thoina super plate ki kanglupta sanglaga team tarani thoina plate group ta laigani haina MCA ki manager cricket operation athadro pasero labana khanglati rabida platina sigi halain samana miyamda thamjari COVID-19 ki ngakona pagita Manipur da mitop sangna pathingna ba Manipur baban singda IT pass bi thabak matam khargi lebagan haina civil servant pirena
novel coronavirus na maramor ng India tam nahalagpa Manipuri mahiro sing Malaysia dagi leba ka sa sang lapayad malay langang ato kami sang minawa ko para Maharashtra COVID-19 positive boy bit lai engno leiba mi oi malai kita bakal na India da virus as lai kita mi of sukre hauzik nadam na riba mi masinga sama kun thak ni yawe COVID-19 naging akto na ba patient gi mi oi bida sataba ahan ba trial US case hospital da hokre haina US health officials in a photography sa sata to kilo ko godra bara morga pur masali marakta makha tara yeng kina ba fivam da lakna bana mi sai na tangkol naga longi mai ke ti tamladi amasung RN culture gi labda lai harat ahen mi nga ma thu ba da sang bitrabadi mamang da mong phau ba sang ki dre ba kong sang ma sang selagri haina Twitter activist na ba wari pa na law for